Mayam Kurimjari, welcome back to my channel, Baby Rose Kiwari. Second trimester, 20 weeks sure mayam hoze, congratulations. Aduga sigi video sida aina 20 weeks surak padaidi akoi exercise loina maktaw yare ko angamba gai. Ado ngasi video sidi body strengthening. Aduga aina mayam uchaning ise akoi Surya Namaskar pregnancy Surya Namaskar modification the uningi ko. Ay isa magti Surya Namaskar se 6 rounds loin tawi ko ado mayam gi oina ay 3 rounds katang darage 3 rounds sida counter is 6 times aduga 6 rounds ngamagana tawragana 12 times hay tare ko 12 counts tawi ko ado ahambada Surya Namaskar tawra matungda akoigi full body strength exercise khara tawsiko kamyada akoigi side ta hipagi nungtigi nungai taba glute muscles legs aduga ngasi tawdoi se akoigi full body upper body khatang strong ohense aduga core exercise khara tawsiko 20 weeks steady mayam loin tawba yare waningai su leitre aduna hasik hawrse Zi akoi Surya Namaskar se hodringai da om chanting hat phetang tawsika ahumra a u ado om sida om anastagi lokhatlaga sor sang honjalaga koi sahasra si mathak waida lotion bi ko mathak makhade chingkhalaga mathak da lotion ji ko horse Om Namah Shivaya. Ado hozi akoi Surya Namaskar hawrasi. Ahambada yoga mat top of your mat Surya Namaskar taragadi full mat se darka tai aduna top of your mat lak piro khwai matonda khong ani se phaktok pi ko comfortable oiba pukta space pina bai damakta baby damakta ahambada sor sang no honjala khut se mathak da tingkhat piro Duga exhale namaste inhaling arch back angam bi makai yam kana natte don't stretch so much exhaling khukolo khut makha thamo inhaling right leg back knee down look up hold your breath Don't exhale. So we're gonna go hold your breath, push up position. Exhale, knees down. Chest drop. Torsang hondo baby pose down. Inhaling, arch up. Exhaling, mountain. Inhaling, chap mana bakong right leg to. Pushal biro mathakta exhaling left leg forward inhaling exhale namaste right side lower left side amuk tawsiko inhaling exhale inhale arch back exhaling inhaling left leg back hold your breath short tingle push up position body in straight line exhale knees and chest drop inhaling arch up exhaling
Inhaling, left leg forward. Exhaling, right leg forward. Inhaling, arch up. Exhale. Very good. First round lower. Second round, inhaling up. Exhale. Inhaling, arch up. Exhaling. Tap na hai tharo. Khuko laga. Inhaling, right leg back, knee down, look up. Hold your breath. Push up position, body in straight line. Knees down, chest drop. Exhale. Inhaling. Exhaling. Inhaling, right leg forward, knee down, look up. Left leg forward. Short sang na hon jalaw kalo. Exhale. Left side. Inhaling. Exhale. Inhaling, arch back. Exhaling. Inhaling, left leg back. Hold your breath, body in straight line. Exhale, knees, chest, child's pose. Inhaling, arch up. Exhaling, mountain. Inhaling, left leg forward. Exhaling, right leg forward. Inhaling, arch up. Exhale. Very good. Last round, third round. Inhaling up. Exhale. Inhaling, arch back. Exhale. Inhaling, right leg back. Hold your breath. Push up position. Exhale, chest. Inhaling. Exhale. Inhaling, right leg forward. Exhaling, left leg forward. Inhale, how go long. Exhale. Last one, left side. Inhaling. Exhale. Inhaling up. Exhale. Inhaling, right leg back. Left leg back. Left side. Hold your breath. Exhale, child's pose. Inhaling. Exhale, mountain. Inhaling, left leg forward. Exhaling, right leg forward. Inhaling and exhale. Ngakatang stay sa short sang na hon biyo. Very good. Sige se asing badi aina husik tawza 3 rounds ni ka. Yet ka oiga aduga yete horaga oida lotion ba. This is now 1 round ni ka. Aduna yet oi yet na dum horigay round ama. Aduga
ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ 6 round ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩ 3 rounds ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯤꯡꯈꯠꯂꯣ ꯈꯨ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯇꯪ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯆꯤꯌꯔ ꯄꯣꯁꯇ ꯈꯨ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯇꯪ ꯀꯣꯜꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒ flat back ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯞꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯄꯨꯊꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯤꯡꯉꯒ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯍꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯞ ꯀꯦꯖꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯌꯣꯟꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯔ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯍꯣꯟꯕꯤꯔꯣ 1 2 3 4 5 ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯔꯛꯑꯣ ꯈꯨ ꯀꯣꯜꯂꯨꯀꯣ ꯈꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯒ ꯉꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯈꯨꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯨꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯣ ꯈꯣꯡꯗꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯊꯝꯕꯤꯀꯣ inhaling exhale inhaling exhale inhaling exhale very good sidagi khutti lengbidabidako ngamagadi tapna khongji sumaina pushanbiro full body strength workout tawrasiko Surya Namaskar di natte aduga khu ani se sumaina kolaga 1 2 plank up laksiko chi se khoi full body strength kalan bagini ko khu se kolani khu se kola matungda plank to 1 2 3 4 5 the layer duga plank position da ngak hold tawsiko 1 2 3 4 5 waragadi child's pose da laaga haipetang pothabiba sumaina very good tapna haigalo sise akhoi full body ni ko exercise oise shi matungda dolphin pose na akhoi shoulder se kalan da bayade aduna mountain pose ta muk chamana na lakpirani ko khu si di phak tok piro maramdi akhoi baby da space pina bai da makta ko moi de su mountain pose am nungai jai aduga khoi elbow se khuning se makha thamaga full pose tawshiko 1 2 3 4 5 stanga hold tawiro 5 counts 1 2 3 4 5 aduga khu se 1 2 3 4 5 yale khu se ani se tapna putharo waragadi adu mayam lepiu kemta kaide aduga amuk saina khu se phaktok piraga child's pose ta lebiba chor sang holaga lebiu ko very good tapna haigalo nasage khoi full body do tawgimina khudang da shoulder da stretch lakpanina khut ani se sumaina haigat piraga chingthok piba amuk 1 2
3 4 and 5 and relax. Sige se akhoi full body ni ko yam na ngamdraga su adum tapna adum hoba yai 10 counts or su yai mayam na ngamaga di ko I did just 5 counts ta ai maram di tapna hoba na best ne ado mayam na ngamaga di amuk repeat tauba kem ta kai di ko mathang exercise na akhoi gi sai gi kamya se glute muscle strong ohen by the makta cat and cow sunate Alexandra sunate khatang tungan ba exercise amni ko ahamada khong se tingthok piro 1 point taraga flex 2 3 4 5 mathang dana khu se kolo duga kaina nakanda 1 and diagonally side tap 2 3 4 and 5 very good duga sida muk tap 1 2 3 4 5 oh sino ye glute muscles ta pan gani atopa side ta muk si relax ta ngai da amuka chap manana child's pose ta lakpiro tap na mo hogat piro atopa side amuk tar siko 1 2 3 4 5 khu se kolo aduga 1 diagonally 2 3 4 5 di matungda kick 1 2 3 4 5 oof palika khu mu phak to pira ada relax the we say sa tapna hogat piro ko marak ta khoi gi pregnant oil kan manung da di khoi gi breath se khatang short oi ko aduna mindful oina breathing to wi ba adi matung da push-ups macha ma tause push-ups se khoi gi strong ahamada tricep push-ups tau shiko khut ani se ngammi gai yam kanna makhada chathak paida ka ta de ngammi gai dum to bi ko khu ani se kolo sumaina aduga tapna 1 2 3 4 5 adu matungda mo khu khut ani se chain phak tok piro outside push ups ko 1 2 3 4 and 5 very good upper body glute muscles lower body wali ka stay the shorng haktang hon si ka baby ga connector ga sige exercise se adum 20 weeks angang se pura form tawre moi se healthy ore manung da haibdi di exercise loina mag taw yari except I go on the doctor na harak pas inversion di tawgino hai ko khoi inversion hargadi headstand gumba shoulder stands gumba adu di tawgino hai adu baut ai hangningi mangonda karam kan dai tawba yagadagena adu swai hangani adu hojikidi sige exercise mayam aina tawrise aingonda safe tawbagi aingonda kanaba phangbagi ai mayam da share tawjabane aduna mayam su sige exercise adum tawbada kemta
ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯀꯩꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯀꯣ last exercise ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ lower body ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯀꯣ hands out ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯕ exercise ꯈꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯈꯣꯡꯗꯣꯟꯁꯦ ankle ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯣ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯁꯦ ꯀꯣꯜꯂꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯈꯨꯁꯨ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯣ 1 2 3 4 5 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ 1 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ 2 3 4 5 ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ 1 2 3 ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡ ꯁꯥꯡ ꯍꯣꯜ 4 5 ꯇꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯔꯟ ꯇꯧꯔꯁꯤ left sideꯗ ꯈꯨꯅꯤꯁꯦ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯣ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯣ 1 2 3 4 5 now pivot turn 1 2 3 4 and 5 ꯁꯣꯔ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯍꯣꯜꯂ ꯂꯩꯁꯤꯀꯣ ꯂꯥꯁꯅꯦ ꯁꯤꯅ 2 and 5 ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯁꯇꯤ ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯒꯩ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣꯅꯥꯁꯅ ꯁꯤꯝꯄꯜꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯒꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏഡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ 2 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ 1 2 3 4 5 very good ngasiꯒꯤꯗꯤ sida loisanjaraysikko ado mayam sigi video se khoigi kanaba phangagadi mayam shares tobiyo subscribe like comment adi matungda exercise se toba yamna maru oi khoi pregnancy manungda aingonda isada khong pomba yanglen naba aduga baby da sam healthy oi ko exercise story kai de aduna yarige exercise toba lepi gano pregnant oi su yai oi du su yai ko exercise ti healthy akoi gi isa se take care tawning ga di yamna maru oi aduna sige exercise se aingonda try toba loira kanda mayam da share tawjabani ko aingonda safe oi hire kanda aduna tragadi ai mayam da kesu ai share tawjaroi aduna du mayam su si exercise tawbiyo ahamada last da short khatang sanaraga loisanji ko yetki khud animak sista baby da thamasu ya doga sor sang sang honjanji
Mid ushanbirak lebiyo om chanting na loisanjiko. Tapna khut ani dorap tawbira. Daga mita thambira. Tapna pangthakbira. Khiram Jerry.